Pa ćao dragi moji, long time no see. Proteklo vreme provodim stvarno samo sa Nikijem i radim od kuće, tako da nemam ni dosta toga da vam snimam. Ovde možete da vidite da smo se družile ja i moja drugarica Eva i njen bebac i Niki. Bili smo dosta puta i kod njih i sa njima smo provodili većinu dana. Evina beba je malo mlađa od Nikija, tako da je prezanimljivo da gledam Nikija kako čuva malu bebu. A i generalno naselje u kojem živimo je jako lepo noću i puno, tako da stvarno uživamo u tim noćnim druženjima. Pošto volite da slušate o Nikiju, eto da vam kažem, Nikola je jedna takva maza da je to strašno. Vreme koje provodimo zajedno uvek se svodi većinom na grljenje, maženje i tako te slatke stvari. Pa ćao dragi moji, long time no see, od prošle nedelje. Što se tiče proteklih par dana, sa Nikolajem provodim vrlo kvalitetno vreme, šetamo se napolju, mahom posle 6-7 kada sunce zađe, preko dana provodimo vreme u igraonici ili kod kuće. Juče smo bili kod kuće, bilo je stvarno jako vruće, mislim da čak bilo u onim crvenim zonama je bila prognoza. Danas smo ustali malo kasnije i Niki i ja smo se probudili oko pola 11. Doručkovali, sredili igračke, sve što je bilo u kući haos. Odvela sam u igraonicu, dok je bio igraonicu sam radila obrve, što možete vidjeti. Radila sam ruke i noge, korekciju manikira i pedikira. I sada smo došli da se isfeniram. Nikola je zaspao od fena. Došla sam da se isfeniram i večeras imam događaj kod Lazarova, jel te? Slavi 5 godina od postojanja svog kanala i takođe dodeljuje stan, tako da možete gledati to od 9. Mislim, vjerojatno će proći sve to dok vi vidite ovo. Van toga što sam još htjela da ispričam, da, Nikolaj sutra ide na more, dolazi čekanovica po njega i baka i tetka, dolaze po njega, ići će na more da bude malo 4-5 dana na moru. Za taj period ću ja srediti sve što imam vezano za posao i čekam ga da se vrati već za 5 dana i posle su pripreme naravno za rođendan. Za rođendan ćete se oduševiti, bit će poseban prilog za to. Baš sam se potrudila oko organizacije, oko svega kao i uvek. Znate da sam maestro kad su organizacije u pitanju. I to je to, ne znam šta bih vam još mogla pričati. Dane kada je Nikola i tu provodim, mislim, vrlo monotono u odnosu na to kako ih provodim kad nije tu. Zato vam i ne snimam, što se kaže, puno nekih segmenta mog života, jer mahom provodim vreme igrajući se, pisajući, čitajući i tako dalje. To ćete se vidjeti ja tu u ovoj emisiji. I to je suštini to. Ne znam šta bih još mogla da vam kažem. Jako sam srećna kada imam ove beauty dane, pošto ih ja vrlo retko imam. Nisam kao sve druge moje drugarice, kod frizera idem vrlo retko. Eto, jedino što radim nokte. Tako da danas sam baš onako u nekoj ženskoj energiji, baš se lepo osjećam, baš mi je lepo, zato što se sređujem. Van toga, naravno, propratit ćete i ceo događaj ću vam snimiti sve što se bude večeras dešavalo i javit će vam se dosta poznatih makedonskih influencera i javnih ličnosti. Pa ti budala si. Stefan se totalno potrudio oko celokupne organizacije, da ne pričam samo o tome koliko je kamera, pilotonaca, režisera i tako dalje. Ljudi su stvarno bili oduševljeni i mnogo mi je drago što, eto, u Makedoniji se napokon dešava nešto poput ovoga. Stefan je stvarno jako inovativan i sve što radi pokreće, da kažemo, celu estradu i celu državu. Hvala mu na tome što smo stvarno imali veče za pamćenje i za druženje. Moglo se videti iz datog primjera da su svi stvarno bili presrećni, prezadovoljni i ispunjeni da se napokon dešava nešto poput ovoga u Makedoniji. Hype MK ekipa je takođe bila na terenu, tako da možete vidjeti sve što smo uspeli da snimimo na našem kanalu. Boživo ideš. Što? Na YouTube. Sedna godina očekuvam mandar da ga ti pravi ovakvi nagrad. Krivo mi je što ni izbjega gubite. Vaka ti bude na mandar. I iPhone-ot. Je. Velikog grada, kad zadnja te nada napušta. Sve si htjela, sada ništa nemaš. Ne ide preko reda, sve da uzmeš, a da ništa nemaš. Jer one gore gleda. Ćao Niki, kako se osjećaš što ideš na more? Kaži ćao, ja idem na more. Slađu vam slike, da me vidite kako se brčkam.
kao što sam već napomenula, Niki je otišao na more i evo možda vidite par kadrova kako sam to oduševio kad je došao. A što se tiče Nikijeg mora, prvi najveći strah koji sam imala, to je da neće imati strah od vode kao što sam mislila, tako da bilo je malo teže kontrolisati ga u vodi. Van toga stvarno se super proveo, nije izgoreo, nije se razbolao i sve te neke ostale stvari koje sam se iskreno najviše plašila. Tako da da, Niki se super proveo na moru, bio je sa dekom, prabakom i sa tetkom. Seksi elegantno izgleda ovako. I го prati dress code i mi se sviga što... Vidi, Tara je човек što bilo na mnogo nastani во Srbije i медиумски и во задруга беше претходно. Не знам, јас се запознав прв пат Сакам Тара... да кажам дека реално завчера. не дека нешто многу ги величам Србите, меѓутоа во Србија има многу повеќе настани. И од Има ева од овој искуство настан нешто, повеќе. да, ќе научиме и ние нешто, ќе знаеме како да се носиме. И мислам дека има многу искуство, што значи елегантен настан, предпоставувам. Ме подсетува 23:30. Ja sam te večer Dobro, izašla next. sa najboljim drugom na piće, a vi u Srpska nastavku zlatna. možete da vidite šta je moj divni Sergej Varošlija rekao Možemo za ti moj ne dam styling pička na zato što gi Lazapo menjaš kao Awards. čorapi. Tara vika da smo našli dečka. To je reakcija. Kako da ti ne znam koga si nenormalno? Ti го smenili za 3 dana. Sljedećeg dana sam otišla kod mog prijatelja u vilu Lumijer da malo danem dušom. Možete vidjeti, u pitanju je vila, nazdravlje Niki, u pitanju je vila sa dosta apartmana koji su stvarno na ozbiljno luksuznom nivou. U svakom apartmanu imate saunu, spa, sve te potrebne stvari za kompletan užitak tokom cijelog dana. Također i bazen, naravno. Malo sam se sunčala, uživala, danula dušom što se kaže i od provoda i od deteta i od svega. Tako da eto u nastavku možete vidjeti kako sam se provodila tokom tog dana i naravno tu i laptop i radim gde god da se tako da, inače ovo je neka random žutotica koja je bila baš lepo. Još poljubčića. Nisi te ljubima? Ja, i cijelo si me ljubio, i u nos, svuda si me ljubio, ja. Ajde. Mama, volite. Volim ja tebe. Tokom večera izašla sam na par pića sa društvom i posle toga se spakovala kući već oko 12:30 da spavam. Si ti to raduješ, ti ideš da se igraš? Pa ćao dragi moji, long time no see. Što se tiče nekog proteklog perioda, Nikola je bio na moru. 5-6 dana bio je sa svojim dekom, sa svojom prabakom i sa svojom tetkom. Super se proveo koliko smo skontali, ali smo isto tako skontali da nema uopšte strah od vode, što sam ja primetila dan pre nego što odiše na more. Mi smo ga odveli na bazen, ja i moje društvo, čisto da vidim eto o čemu se radi. Međutim, Nikola stvarno nema strah od vode, što je ozbiljan problem, jel te? Tako da bile su muke žive, vratio se kao pravi ratnik, ceo je u modricama, izgrevan, pado je, baco se sve živo. Tako da znaš da je muško dete imalo dobar provod ako je ceo modar. Van toga, evo Niki je tu već par dana. Šta još mogu da vam kažem? Ništa, stvarno sve super se provodim, sve je super, Niki je super, sve ide kako treba. Sad, gde sam sad došla? Došla sam kod mog prijatelja Marka, došla sam da se tetoviram, evo ga Marko Indigo. Već sam radila jednu tetovažu kod njega pre jedno 2 nedelje, tako nešto. I sada nastavljamo da radimo leđa. Vratno će dosta vas da me osuđuju, ali mene baš briga, ja mnogo volim tetovaže. Kad je val neki, mask, jedan val brija, kad sam već krenula, gledam nekako da finiširam sve to što sam zamislila u svojoj glavi da imam na sebi. Od čega je ovo što danas radim početak nekih mojih leđa i eto, izvestit ću vas kako to ide, da li me boli i šta radim.
Ajde, gaz, 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 gaz. Gaz, 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 gaz. Samo da vam pokažemo koliko smo slatki i šta sada radimo, da. Mama čuva, Niki je kuva u isto vrijeme, zato što Niki obožava da gleda kako mama kuva, jel da? Mama kuva. Sakrio. Gdje si ti to sakrio? I kao što sam već rekla, najviše vremena provodimo u kraju, sad smo tu na ovom snimku kod Srne kući i tu iza, pošto Srne ja živimo blizu, imamo jedan park, ogroman park i veliku zelenu površinu gde se igramo svakog dana.